ia le tua le nei tai au. Talo whātu tātou aina. So pelo Iesu ke riso lo tātou ima lo tātou whaola. Mālo lava le tau. Mālo lava le whaamalosi. I le atua malona whina ngalo. Le whaiwa toi taita ina mai ai oe i le nei tai au. Ia mese lava le ava noa le nei whaalongolonga i le whionga pa ia le atua. Sili lava ia te i tātou. Le ngata ia te i tātou so se tasi lava lo mawhaio na whaalongolonga mai. I le nei tai au whaatalo whaatu ia te oe le sofa pelo Iesu ke riso. Ano tātou i whaola, le a tātou tatalo. Whaptai tele no mātou atua, whaptai le nei aso fō, ma le mata no fie o mātou au ria mai. Whaamalolo sia i mātou ona o le nau ia te oe, a meise lava lau fionga pa ia. Lea o le a mātou whaanongolongo, au e wheta lai mai, au e aoa o mai, au e whaamalosi mai fo ia te i mātou. Whaptai tele lava, ua mātou mauti noa o lo ia te i mātou le anganga pa ia. Le mātou whesoso ani sili. E teimi mātou te vaivai ai, e teimi mātou te angasala ai. Ai whaafetai o lo ia te i mātou le whautua. Ia Iesu ke riso o lo whautua ina i mātou, ia te oelo mātou atua. Atai tene no mātou atua le niara noa, tui nātu ia te oele e vi inga, pia whai mina le nenga luenga, no mātou atua e sili ai pia, ona aia ina I peo mātou loto, mātou nganga, I le savaranga o loo iai nei. E ala atu na mātou tatalo, ia Iesu ke riso lo mātou whaola. And we all say, Amen. Amen. O loo tātou amataina se matau ku fau le tāle nei, Eperu o lona tāu e tolu. Ia mana ia pēr tāu fi mai eilo tusi I le tātou tusi whai tau, I le Eperu o lona tāu e tolu. O le Eperu mtaku mua na tātou va ai I le silisili ese o Iesu. So o lo tala noa tātou le mtaku Eperu. I le whamatala ina e le tusi tala e silisili ese lava Iesu. So o mtaku mua lana tātou va ai e silisili ese Iesu I mea lava, e silisili ese o ia I tangata lava. Le siva inga na tala no mai, e mtaku mua, e silisili ese Iesu I angelu. So I made manatua inga le mtaku mua na tātou va ai. Ona la e talitonu le tele tangata e Peru ia, ma tangata lau tele a, I le malosi anga o meane o angelu. Ai o loa au mai le fionga pa ia le atua, le silisili ese o Iesu I angelu. Ala tai ala le nei, taupu e lua na tātou va ai fo'i I le o ina tātou I le taupu e lua I le ato atoa o le whaola, the perfect saviour. A tātou manatua o le ale ato atoa o le whaola, o le ato atoa o le whaola le sa iaina sui tūlanga ia te I tā ua. O ia na taitaina I tātou I le whaolatanga, po o le taitai o lo tātou o la tanga, o ia la tātou o lena te whaapa ia ina mai. Whāna tātou va ai I le ato atoa le whaola, o ia na manu mālo ia satani. Mana tua fo ia, ma le numera 5. O ia foi o lo whaapea o na whaapa ia ina mai a te I tātou. So o vaenga I o lo tātou fō laua I le tusia e Peru. A le lau tātou tanu mai I le mtau petolu. O le mtau petolu la, e a mata mtau petolu I le silisili ese o Iesu ia Mose. So le la tātou a ngai ai la I nei whai upu e ono o le tai au le nei. Ma tātou vawa ai I le mafua anga silisili ai Iesu ia Mose. O le afo le mafua anga wau mai ai e le tustala a Eperu. Le tangata le nei ngo ia Mose. Praise the Lord. So this morning we're going to be beginning a new chapter. Chapter 1 we looked at the superiority or the greatness of Jesus Christ over all things. So he has dominion over all things. He is sovereign over all things. He created all things. And therefore Jesus is superior to all things. The other part in chapter 1 that we saw is that Jesus is greater than angels. If you recall, we learned that the Jews or the Hebrews and the Israelites, they highly esteemed the angels because they believed that the angels gave Moses the Old Testament law. So they highly regarded the angels. But the author of the book had to navigate
that conversation and ensure and remind the Hebrews that Jesus is greater. Then he goes into chapter 2 and he talks about what the perfect Savior looks like. And there were 5 components of the perfect Savior that we looked at last week, or the last couple of weeks. And so when we look at the perfect Savior, he is our substitute, number 1. He is our salvation author, number 2. He is our sanctifier. He's the one who sanctifies us. Remember, we're justified once when we believe in Jesus Christ, but the sanctification of a believer happens every single day. And Jesus Christ is our perfect Savior because he sanctifies us every single day. 4, we looked at he was the Satan conqueror. He has conquered Satan. We are victorious in Jesus Christ. And the 5th part, he is the perfect Savior, is because he sympathizes with us. And that everything that we've ever been tempted by, Christ was also tempted, but he never sinned because he's perfect. Praise the Lord. Amen. So, in the chapter 3 though, we come into chapter 3 and the author opens up chapter 3 with the superiority of Jesus to Moses. So today we're going to be looking at Jesus is greater than Moses. So, amo mai lalo tusi whaitau le taiao, le atato whaitau ina whaipu mua, se ia whangata mai whaipue ono. Whaipu mua, se ia o whaipue ono. Whamailona whaitau ina whapalangi. I'll read in English first and then we will read in Samoan. 3, verse 1. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus, who was faithful to him who appointed him, as Moses also was faithful in all his house. For this one has been counted worthy of more glory than Moses, and as much as he who built the house has more honor than the house. For every house is built by someone, but he who built all things is God. And Moses indeed was faithful in all his house as a servant, for a testimony of those things which would be spoken afterward. But Christ as a son over his own house, whose house we are, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end. Samoa, whaitau, ia. Le arosopa ia. E ua tofu sia I le walaau mai le lani. I nā mawhauwhauria I le apostolo, ma whaitau langa sili ua taʻuina e I tātou, o ke riso Iesu lea. Ua whaamaoni I lea na tōwhia o ia, pei o Mose fo'i I lona ai ma uma. A wā e tau au ngāina o ia I le mamalu e sili lo Mose. E pei o na sili o le liinga o le saunia le fale I lo le fale. A wā e taitasi fale ma saunia e se tasi. A o le na te saunia mea umalaha, o lea tua lea. Na whaamaoni lawa Mose I lona ai na uma, o le au auna ia. Ina ia moli mau o ia I mea o le tala ina mai. Pei tai ane o ke riso, o le alo ia e pule I lona lava aina, o lona aina I tātou, pe a whai tātou te tau fi mau I le whaamaro moe, malosi male mita mita, I le whaamoe moe, se ia o I le ngata ana. Amen? So, a tato baba ai whai upui e ono, o lo tātia mai e totonu le tangata lea e ngoa ia Mose. So, e whaau tūlau tato launga a tōla vai le tai au le nei, I le tangata le nei e ngoa ia Mose. Ai o le aunga a tō le tato launga, ina ia e loa mamala malama pēr whai uina le tato launga le tai au le nei, e silisili Iesu ia Mose. Mana tua fo'i, o tangata I o tusia I le tusitala le tusi le nei o Eperu. O tangata iu taia, o tangata Eperu. So o tusi le tusitala I tangata la tau te
Va'ai le tangata le nei o Mose o lo lātou taitai, o Mose o lo lātou tamā, o Mose na taitaina, malavea ina le nuo Israelu. Nei vaenga tātou te mata ina ia malama i tātou le loto o tangata Iutaia. O Mose na lavea ina o ia ina ua whanau mai, e mauala na tala anga i le e sotono na mta upuelua. Ina o saili ia le tupo ai kupito ina ia fasiotia uma a pepe po o tamatane a le nuo Israelu. A whamaina lavea ina mai ele tangata le nei o Mose a. Le ale ato le na fausia le tina Mose, o le ato kome a. So na tuula ia o ia i le vai, ia e maua e le awhawhine o Farao. O le tangata foile nei o Mose ina ua a tono na fastfulu tausanga o lai futitonu o le mauta o le tupo Farao, whamai o na fasiotia lea o ia fasiotia lea e Mose o le tangata ai kupito, o na ua fasia tangata ai kupito o le tangata Israelu. Ona sola ile o Mose mai lana nofo anga i tutonu o le ainga tupu. Ma ua nofo ile o ia i le isi no a na sola ese o ia e fast for me fast food tau sanga na sola ese ai ia Mose. Ona toe wala awina lea e Mose ele atua ina ia fai o ia malaveai o Israelu mai e kupito. Amen. O Mose foi, whamaile e soto e tolu, skuma tolu, whai upu e sefuru ma le tasi. Whamai, a tala noa Mose ma le atua, e tala noa whesa ngai. Whamaile e soto na e tolu, skuma tolu, whai pesuma tasi. Ua whetalai mai foi yoga ia Mose, o loo whesa ngai lava, whaapei o le tangata o na tau tala malana wo. Ua fo'i atu Mose i le tongala wapi, a o lana au au nau Iosua o le atari o nuno, o le tau le alea, e le ia ese lava o ia i le fale ie. So, i le whai upu le tātou te vaai ai fo'i, i le vā o Mose ma le atua, whamai e tala noa whesa ngai. O le matau tia nā o le tala anga o tangata le nei e ngoi a Mose. Whamai o le tangata fo'i lea o Mose na tui nā tuai e le atua le tūla fono. Le tūla fono e o lai, ona tangata. Amen. A tato fai tau fo ila le tusi o le whenenga fou. A tau e le whenenga fou le tula fono a le atua. Po le tula fono a Iova. E fai moa le whenenga fou le tula fono a Mose. So, e lore le tato, e mawalunga lava Mose i mea fai a Iutaia. A tato baba ai fo ila le tusi o le tuspaia. A tato baba ai le whenenga tuai. O tusi mua e lima o le tuspaia, na tusi e le tangata le nei o Mose. Amen. So, o le tangata e Eperu la leo lo whaitau wina le tusi a Eperu, e mawalunga lava lona manatu ya Mose. So when we look at the book of Hebrews, remember that the audience of the book of Hebrews are the Hebrews. They're Jewish. So they're the Israelites. So their thinking and their thoughts and their hearts toward this man named Moses, they place him at they highly esteem Moses. Why? Number one, in Exodus chapter 2, we know that Moses from birth was saved from death. 2, we know that Moses was called by God to bring Israel out of captivity because they were held in captivity in Egypt. 3, we know that from Exodus chapter 33, verse 11, that when God speaks with Moses, it's as if he's having a conversation with a friend. They speak face to face. Number 4, we also see that Moses, remember Exodus chapter 20, when God gave his people his law and the way in which they should live, God gave it to who? To Moses. We also note that in the New Testament, whenever they speak about the law of God, another name that they give the law of God is the law of Moses. We also see that the first 5 books of the Old Testament are the Pentateuch. The Pentateuch is Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy. All of these 5 books, which become foundational for the Israelites in which they live their life, were written by Moses. So we now see that if I was a Jew
I would consider Moses very, very highly. A whai o a o se tangata iuta o le tangata le nei o Mose, o le tamā o le nu, o le taitai o le nu, o le tangata ngā manatu mawalunga i ai tangata iuta ia. A le tatu launga le tai au le nei, o lo au mai le tustala ina ia tō sina la tatou vaai ia Iesu. Ina ia tō sina la tatou whaitau, ma la tatou manatu, e silisili Iesu ia Mose. E tolu vahenga le a tatou vaai i le tai au le nei, i whai upu e ono, mua, e silisili Iesu ia Mose i lona tofinga, lua, e silisili Iesu ia Mose i ana ngā luenga, tolu, e silisili Iesu ia Mose i lona persona po lona tangata. So we're going to look at those three parts today. Fa mai le vaenga mua le tatou launga, e silisili Iesu ia Mose i le tofinga, i lana tofinga. Pai mua, o le nei le ansopa i iai, e wa tofu sia i le wala au mai le langi, i nā mawhauwhauia i le apostolo ma whaitau langa sili, wa tautauina e i tātou, o ke riso Iesu lea. So the first part we will be looking at today is found in verse 1, is that Jesus is superior in office, the office of apostle and the office of high priest. Fa mai le leina mua o le whai upu le nāsa e whaitauina le tai au le nei, o le nei le auso pa i iai. Manatua atu mai lo le upu le o le nei. O lo tau lai le tustala nga i le mataupu mua ma le mataupu e lua. So o le nei, a whai woto i loa silisili Iesu i mea uma. A whai woto i loa silisili Iesu i a ngelu. E o le ato le whaola, leo o tusi atua i mataupu mua e lua. O le nei, le auso pa i ai. Ma nei o le upule le auso pa i ai. A waulo tala noa le tusi tala i tangata whaatuatua. Manatua, e tolu vaenga o le auso lea o lo tusi iai le tusi a. O i lato uma lava o tangata Eperu e talitonu ma whaatuatua. Ma i lato uma lava o e loa le tala le lei, ai le i mautua se whiwhilinga, ma i lato o e le talitonu. Manatua fo i e tolu vaenga o Eperu i o lo tusi iai le tusi. Ai whai upu i e ono, e whapito whai upu i e ono i le auso pa i ai. O ai le auso pa i ai. Who are the holy brethren? It's believers. It's the Jewish people reading the letter, reading the epistle, who believe. So o tangata nei, o tangata talitonu. O te ilo fo i, o le tai aure nei. E mawhai fo i ona tu uwai tātou Tātou vaavai, o le hale mafu angolo o tusi mai ele anganga pa ia ia te i tātou. Tātou nei o lo talitonu. Le auso pa i ai, o i tātou, e talitonu i ai Iesu ke riso. Ai o le hale mafu anga e tatau wai ona tātou i loa, e silisili Iesu ia Mose. So, o le auso pa i ai, nā fo i whai mai ele e peru e lua lena tātou whaitau e vasona tea nei, e whaatatau i le tupunga e tasi. Fa mai awa o lena te whaapaiaina mai a tōma i lātou uma e ua whaapaiaina e tasi lo lātou tupunga o le mea lea e le mai o ia taua i lātou o nauso. So o lo tusi mai le tusi tala e peru tangata talitonu, tangata ua tau usoina, tangata ua tasi lo lātou tupunga, o lo tātou tupunga o le atua e toa tasi. So we look in verse 1 and it says, therefore, holy brethren. When we look at holy brethren, the author of the book is writing to believers. So this is that group of Hebrews that believe. Remember, he's writing to three different types of audiences. The believers, the ones who know, but haven't quite made the choice, right? And then there's the non-believers. They're the ones that just don't believe. But today's 6 verses, he's writing specifically to those who believe. So I would encourage us to listen to the 6 verses today and say, okay, then I'm a believer. Why is the author talking to me today? Why has the Holy Spirit written these 6 verses with regards to the superiority of Jesus to Moses? So that's the kind of lens that I want us to have today. Whamailisi leina nai le whaiupu mua, le ausupa ia e ua tofu sia i le wala au
mai le langi. O le si foi ba inga le e wha mautu ai, o lo tusi atu, le tusi tala o Eperu, tangata talitonu a. Nā o tangata ne, e talitonu i eile langi. Le whai mai eile Filipi e tolu a lona whai pu e luas furu, wha mai le upo Paulo, a wā o lo tātou nu moni, ua i le langi lea, o lo wha tali mai ai tātou, i le wha aola, o le alii o Iesu. So o tangata leo o tusi atu ai le tusi tala, o tangata e talitonu e iai le langi. Praise the Lord. So again, in that second line, holy brethren, partakers of the heavenly calling. So the believers believe that there is a heaven, believe that we're only passing through, believe that once we die from this earth, that we will go to our heavenly calling. And in Philippians chapter 3, verse 20, Paul writes in that verse, for our citizenship is in heaven. Praise God. So that's just another reinforcing of the fact that the first 6 verses of chapter 3 is written specifically to believers. Amen? Amen. Amen. Famela ia fai mua mua. Le au supa ia, he o tofsia I le vala au, mai le langi, famai I nā mawhauwhauia. Le upu nā I nā mawhauwhauia, le upu whaaperetania, o le consider. In verse 1 it says, therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Jesus Christ. I nā mawhauwhauia. O le tai aule nei, o le tatou mata upu, ina ia tatou mawhauwhau ia Iesu. Ina ia tō sina no tatou mawhauwhau I le alii o Iesu. Ei upu alofa o ngā mai e Paulo I le Filipi alon tāu pe tolu. Wha mai le whai koe se fulu. Wha mai ina ia o I loa. Ma le mana o lona tuetu mai, ma whaatasi au I yonati ngā, o na ua whaatusaina o iati au I lona ma liu. Wha mai whai koe sumalua, e le pei se iwa o maua, po wa o ato toa ona le lei, a o te tau sisi atu pea, pe ma whai ona o maua o le mea, na maua iau e keriso. Mai upu nai wha a ngā mai e Paulo, wha mai ina ia o I loa, ina ia o tau sisi. O le tai aule nei, o lo whai mai le apostolo o lo tusia le tusia Eperu, wha mai I nā mawhauwhauia. O le wha maa losi mo tātou le tai aule nei, ina ia tātou I loa atili Iesu. Amen. Ina ia tātou tau sisi I le I loa o Iesu keriso. Pe o le anganga na o le apostolo le tai aule nei a. O le anganga o le apostolo o le tustala le tai aule nei. Ina ia tātou taofi mau. E isi upo Paulo I le lua Timoteo. Lua Timoteo wha mon mole pe mawhaina su e mai elo tusi. Wha mai le wha maa alosi a Paulo I lana atali wha ale anganga. A maola o tusi mta koe lua. Wha upu e tolu. Male wha upu e te o wha upu e ono. Peo le anganga leo te fia tala noa atu ai le tai aule nei I le ina mawhauwhauia a. Ia tātou I loa atili Iesu. Ia tātou tau sisi atu. Ina ia tātou I loa Iesu keriso. Lua Timoteo mta koe lua. Angona whai koe tolu. Lo iei whai koe tolu ia. O le nei ia e ono sai I mea e tinga ai. Whaapei o se tangata tau e le lei a Iesu keriso. Mau mai le nganga o Paulo le whaipule na a. Ia e ono sai I mea e tinga ai. Wha mai whaapei o se tangata tau. O le tangata lea e mawhauwhau ia Iesu keriso. O le tangata na te iloa le Iesu. O le tangata na te tau sisi. A wha mai Paulo o toe upu ia Paulo ia Timoteo a. O Timoteo le whaiwhi au o le kalesia. Ai o le awa o ngā le toia ina o Paulo I lana a ta lii whaale anganga o Timoteo o ona toe taimi, o ona toe upu. Wha mai upu a Paulo, wha mai ole nei ia e ono sai I mea tinga ai. Wha mai ia e tau, pei o le tangata tau e le lei mo Iesu keriso. E wha pe wheo na tātou mawhauwhau ia Iesu. Tātou te mawhauwhau ia te ia male ono sai. Tātou te mawhauwhau ia te ia pei o le tangata tau. O le tangata tau e tō sinana na wa ai I le tai tai. Ai mai koe lalo le whai koe wha mai e le ai se tau le taua
Una te whaalawelawea e ia te ia I mea o le nei o langa. Amen. A tono lo whamaile e tusitala Eperu, I tangata Eperu, I nā mawhauwhauia ia Iesu. Ai sea, o nā tangata Eperu, o lo mawhauwhau ia Mose a. E whai matau lailana wa ai I mea o malawa whai e tangata iutaia. Tau singo o sauninga, tau singo o tūla whono. A tato wawai fo ia tātou a. Pea tato mai I le atua, tato te mawhauwhau, oh okay, ia o a mai lea mea, tato te pisi e whai lea mea mo le atua a. Pela ua alu tato mawhauwhau I le pisi mo le atua, ai ngalo ai, le tau lai o le tato wa ai ia Iesu. Le lai whamei le tusitala, I nā mawhauwhau ia. Whamei Paulo, tau sisi, whamei Paulo, ono sai. Whamei Paulo, ia tau, Pei o le tangata tau e le nei. Whamei au le whaalawelawea I tātou I mea o le nei o langa. Praise the Lord. Amen. Ma nei o whai poe lima whamei. A whai fwoi e whi nau se tasi I le whia maa lo. Whamei a whai fwoi e whi nau se tasi I le whia maa lo. E le whaapaleina o ia. Pe a le whi nau e tusa male tū la whonu. Whape whiona tātou mawhauwhau I le li o Iesu. Tātou te mawhauwhau ia tia ma tātou whinau. Amen. Whamei whai poe ono e whaatusa I le ngalue whanua e tatau o na maua e ia le fua o le whanua. So o le pea le upulea e tau avatu I le tai aule nei, ona olo au mai e le apostolo a, le avatu e nunga lau papa, I nā mawhauwhau ia. Au avatu nei tusi si ia, e pea tau whalawa I tele ele manatu. So this morning, when we look at that first verse, the author or the Holy Spirit is drawing the heart of the reader of this book, whether it be the Hebrews, whether it be the Jews, or whether it be us as believers. And he says in that first verse, therefore, holy brethren, which is us, partakers of the heavenly calling, we believe that one day we will reside and we are citizens of heaven. But it says, consider the apostle and the high priest of our confession, Christ Jesus. Consider. How do we consider? And just to give you a few words to explain that word consider, Paul describes it with these words: to know him, to press on. Praise the Lord. In 2 Timothy chapter 2, verses 3 to 6, he gives us some really great examples, and he says, you therefore must endure hardship. What does endure mean? Endure means that you be patient, that you be persistent in your faith, that you endure to know Christ more and more. Verse 4, it says, no one is engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life. You know, when we focus on Jesus, we don't worry about the affairs of this life. And Tina shared her testimony this morning. We don't worry about the things of the earth. We don't worry about the things of this world. And I imagine the author of Hebrews, he's writing this and he's saying, Hebrews, don't worry about the Judaism religion, because Jesus has fulfilled everything. Jesus is greater than Moses. And we're going to get into that, right? Don't be entangled with the things of the world. Focus. Consider Jesus Christ. It says there, be patient. It says there, be a soldier. How do we consider Jesus Christ? It's a battle. We have to fight. It's warfare. Number 5, verse 5, it says in 2 Timothy chapter 2, verse 5, it says, and if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. I like the way that Paul describes it in an athletic example. That when we run a race, we run to finish. We run to gain the prize. And that's how we must consider Jesus Christ. For many Eperu fuluma le lua fai mua mai fai koe lua. O le nei, o tātou fo I o lou o vanga vangai le whapotopotonga o e mata mai whapea o na tō tele. I nā tātou tu e seia o mea mamafa uma. A toa male ana salai whaalawe mō fia e tātou. Ia tātou tau whe tuli male ono sai. I le ala tangu o io tātou luma. Ma ia baa yatu ya Iesu. O le na te taitaina, ma le na te wha toaina,
le whaatua. Praise the Lord, ah. Whamai le tu sala Eperu I le mtau kwe sfulma le lua. Le tu si lava lea. Whamai tu ese me mamafa. Whamai o mea o mai whaalave lave mo fia e. Whamai tu ese. A tau whituli. I nā mawhauwhau ia. Whamai whapewhea le tatu mawhauwhau. Va'ava ai yatu ya Iesu. Pio le nganga nā le wheau o le tai au le nei. Praise the Lord. In Hebrews chapter 12, in verse 1 and 2, the same author, when he writes, consider Christ, he says in chapter 12, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. And let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Praise the Lord. The Lord. So this is an expansion of that word consider. How do we consider Jesus Christ? Lay aside everything that entangles us. Lay aside sin. But look at Jesus, the author and the finisher of our faith. For me, le tato au tūl manatu mo mua lea, e silisili Iesu I tofina. O tofina e lua nei au mai I le matau koe mua, I le whaipu mua, o lo iai le upu apostolo, ma le upu whaitaulanga sili. E silisili Iesu ke riso ia Mose, ona o ia o le apostolo. O le apostolo e sau me le upu e leni e winga, e whaawinga ina o le ave whiau. A tato wawa ai a Iesu, o ia le ave whiau o le atua le tamaa. O ia na awina mai le tamaa, ina ia au maia le whiau. A tato wawa ai le Ioane ono le mtau koe sfulma le lua, upo a Iesu na ia whaapea tuai whaipue whasuma le iwa, ma le lima sfulu. A wā o te le tau tala fua na wa. Whamai Iesu, a o le tamaa, wa awina mai au, na ia tuu mai le poloa inga ia te au, I mea o te whai atu ai, ma mea o te tau tala atu ai. Lea, o le apostolo. O mai whai koe lima skulu, wa ui lofo ila na poloa inga o le ola e whaabavau lea, o le nei, o mea o te tau tala atu ai, whaapei ona whetalai mai iai le tamā ia te au, e whaapea ona o tau tala atu ai. O Iesu, o le ave whiau, o Iesu o le apostolo. Nona tofina mua le nā. When we look at the first office of Jesus Christ, in verse 1, it says that he is superior to Moses because of two of his office positions. He holds the office of apostle and he holds the office of high priest. The apostle comes from the Greek word apostolos, which means the sent one. And the sent one has a message or is an ambassador with a message from the king. Jesus is that role, right? He came to bring the will of the Father to the earth. We see that in his words on John 12, verse 49 and 50. Jesus says, for I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me gave me a command. He's an apostle, right? He's the sent one. He came with God the Father's command. And he says in verse 49, what I should say and what I should speak. And I know that his command is everlasting life. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told me, so I speak. So, the first office that he holds is the office of apostle. Moses was also a sent one. But Jesus was also an apostle and high priest. So Jesus is greater than Moses because not only he was an apostle, but he also had the office of high priest. O vaenga ia silisili a Iesu ke riso ia Mose. Awa o Iesu ke riso, o ia o le apostolo. Silisili o ia I ona tofina. Tofina mua o ia o le apostolo. Lua o ia o le whaitaulanga sili. Silisili Iesu ia Mose. Ona e lua tofinga o lo ia te ia o Mose. Na o le ave whiau. Ai le o ia o se whaitaulanga. So o Iesu o le whaitaulanga, ai le ngata o le whaitaulanga, o ia o le whaitaulanga sili. Nā nei whai mai le Eperu wha, lono tā koe suma wha o le nei, wa iai tātou le whaitaulanga silisili, wa whio atu I le langi, o Iesu le alo le atua, ia tātou tāu whi mawai I la tātou e tau tino atu. So, Jesus is greater than Moses,
in regards to the fact that he is superior, he has a superior office, and that he holds both apostle and high priest. Hebrews 4 chapter 12, Hebrews 4 verse 14, says, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. So Jesus was both apostle and high priest. Moses, he was a so-called apostle because he gave God's commands, but he wasn't a priest. He wasn't a high priest. So, number one, Jesus is greater than Moses. He is superior in office. Hang on the lua. Maua ile faipu te lua maletolu. Wa fa maoni ile na to fia o ia. Pe o mo se foi ilona a inga uma. Awa e taua ngā ina o ia ile mamalu e sili lo Mose. Pe o na sili o le vi inga o le saunia le fale ilo le fale. Ele ngata e silisili Iesu I tofinga, ai silisili Iesu I ngā luenga. Jesus is not only superior in office, that he holds both apostle and high priest offices, but he's superior in his works, that he is the builder. He's not the building, he's the builder, right? Amen. So we read there in verse 2 and in verse 3, who was faithful to him who appointed him, as Moses also was faithful in all his house. 3, for this one has been counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who built the house has more honor than the house. 4, for every house is built by someone, but he who built all things is God. So, ole manatu rona lua, Famaile faipule na e tolua, pei ona sili o le vi inga o le na saunia, le fale, ilo, le fale. O le tangata le ni o Mose famai o ia o le tangata whaamaoni. E ta ua e le afionga pa ia o ia o le tangata whaamaoni, pei ona tatu iloa na ia taitaina le nu o le atua, nai ai kupito, o va venga na whaongai le atua, pei o le vailua ina o le sami ula ula, na ia taitaina le nu o le atua, fa se furu tausanga, na taitai e le nu o le atua I le vau, e ui lava e le I laa Mose I le nu na fola ina Na I ule soifua o Mose I le au nanga I le atua, ma le taitaina o le nu o le atua. So o Mose sa au na whaamaoni I le atua, o lo I le mau a le nu meram ta pe suma lua fai pe fituma le valu whamai, ai le whaapea lau au na o Mose, o le whaamaoni I loo a inga uma lava, mate whaafesa ngai, ona mā tautala maia, e whaali lava ai le o upulilo. When we look at the faithfulness of Moses, we read in Numbers chapter 12, verse 7 and 8, when God talks about the faithfulness of his servant Moses, God says, not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. I speak with him face to face, even plainly, and not in dark sayings. So Moses was faithful. So o tangata le nei o Mose, o le tangata whaamaoni. Praise the Lord. Lera whamei tato tu speitau, whamei ua whaamaoni I lena tō fia o ia, pei o Mose foi I lona a inga uma. A Iesu, e silisili le whaamaoni o Iesu lo Mose. Praise the Lord. Praise the Lord. E silisili ese Iesu ya Mose. Jesus was faithful to his Father, and his faithfulness was so much more. Ta tato va ai le whaamaoni o Iesu, Famele Ioane na o mtapu e valu. Se sui me tato tu si fa mole tu si e dua. Ioane no mtapu e valu. Le tato va ai le whaamaoni o Iesu Keriso I lona tama. A maul fai po e luas fu male iva, pa mole tato fai tau. Ia tato fai tau fa tasi, ia foi ua au ina mai au. Olo ia te au ia. Ele tu ua au e toa tasi ele tama. Awa o te whaia pēr lava o mea ele leia te ia. Upo Iesu awa o te whaia pēr lava o mea
e le lei ia te ia. Su e folau lau pepa I le ono, alona whai upo e tolu, se furu, ma le valu. Upo Iesu e whaatatau I le tangata le nei, ma le silisili e se o le whaamaoni o Iesu Keriso I lo Mose. Awa, ia, wa o te lei alu ifo mai le lani, e whai lo ulama loto, a o le fina ngalo o le e o a alwina mai ia. Amen? Amen. When we look at the faithfulness of Jesus Christ, when we look at verses like John 8:29 that we just read, Jesus says, "And he who sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do those things that please him." His faithfulness to the Father. In John 6, verse 38, Jesus says, "For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me." Jesus' faithfulness greater than Moses. Praise the Lord. So pe atato va ai I le whaamaoni o Mose, e silisili atu le whaamaoni o Iesu Keriso, awana whaamaoni Iesu Keriso I lona tama. Ai whamaila tato tusi whaitau, whamaila whai puetolu, awa e tau ngā ina o ia I le mamalu e sili lo Mose, pei o na sili o le viina, o le saunia le fale, I lo le fale. Ai whai tau lana whai pue whaalima, whamaina whaamaoni lava Mose I lona a inga uma. Na whaamaoni Mose I le a inga o le atua, o ai le a inga o le atua, na whiwhilia le atua Israelu a. Na tōwhia le atua Israelu. Na whaamaoni Mose I le taitaina o le nuua le atua. Praise the Lord. Ao Mose o ia o le tangata Israelu. A o aina tōwhia Israelu, o aina whaia Israelu, o aina whausia Israelu, o le atua. O Iesu Keriso, o ia o le atua. So Jesus not only is greater than Moses, but Moses was only a faithful servant of the house of Israel. But who created Israel? God himself. Who chose Israel? God himself. And Jesus is God. Praise the Lord. So the builder is greater than the building. Amen. Ai atu mai na ia tatou le tai au le nei, o le tai au le nei, pea tatou wa ai ai, whai mai whai pue lima, na whaamaoni lava mos, whai pue wha, sorry, a wai tai tasi, whale ma saunia se tasi, a o lea na te saunia mea malava, o lea tua lea. Pea tatou wa ai la iona po nei, o le whale o lea tua o lo iei le iona po nei, o lana e kalesia a. Le whale o Iesu Keriso o lo whaapea o na whausia iona po nei, o lana e kalesia. O ai lana e kalesia, o tangata talitonu. E leo se ngō se lotu. Au tangata uma o e whaatuatua, matalia, Iesu Keriso, o I tātou uma lava ia, ole e kalesia. Le lana tātou o ina le Efeso. Praise the Lord. Le la whamei mua Peteru. Whamei la apostolo mua Peteru mta koe lua. Whai pue whāman, whai pue lima. Ua uta ua mai a te ia o le maaola o ia, na rafua ina e tangata, a ua whiwhilia e le atua ua tā ua lava. O tau foi wati nae o tau pei o maaola, o le whale whaaleanganga, o le awosi taulanga pa ia, e a watu taulanga whaaleanganga, e maalie I le atua ona o Iesu Keriso. Tātou o le whale o lo whausia e le atua. So o lo whausia pe le atua lana whale a. Amen? O Iesu Keriso o lo whausia lana e kalesia. O oi mau o le whale o le atua. Praise the Lord. Praise the Lord. That even till now, that Jesus Christ, he is still building his church. Praise the Lord. Who is his church? It's not a building. His church is not a physical building. His church are believers. His church are you and I. Those of us who believe. And 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5 says, coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. You also, as living stones, are being built up a spiritual house
a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Praise the Lord. That we are part of the building. And the building is not a physical building, the building is the church. Who is the builder? Jesus Christ. Amen? Amen. Why is Jesus greater than Moses? Moses was an Israelite. But Jesus created Israel. Amen? So lela o tato I loa silisili o ia ilona tofinga o Iesu Keriso o le apostolo a toa mal faita o lana sili. Lua, lela o tato vai atu e silisili fo Iesu ia Mose ona o Iesu o ia o le na saunia le fale o ia fo ina saunia mea uma. Ma le vaenga muli muli. Se faita o mai fa muli muli fai poe lima, mai fai poe ono. Ia. In verse 5 and 6, our last two verses for this morning, it reads, "And Moses indeed was faithful in all his house as a servant, for a testimony of those things which would be spoken of afterward. But Christ as a son over his own house, whose house we are, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end." When manatu mulmuli le tai au le nei, ele ngata e silisili Iesu I ana tofinga, e silisili Iesu I ana ngaluenga, a silisili fo Iesu I lona persona. Patato vava ai le fai upulea, fa mai fai pue lima, na fa maoni mo se lona ainga uma, ole au na ia. Amen. Ai fa mai le fai pue ono, peita I ane, o ke riso, ole alo ia. Na ale se senga o Mose, ma Iesu Keriso, Mose o na o se au na. Au Iesu Keriso, o le alo, e pule I lona ainga uma. Mo mai le se senga o le muli le a. This is really powerful when we look at the differences, when we look at why Jesus is greater than Moses. Why is the author of Hebrews trying to tell the Hebrews, the Jewish people, that Jesus is far greater? Moses was a servant, but Jesus was the son. He was the son of the house. And it says there in verse 6, he was the son over his own house. Praise the Lord. Amen. E se senga muli o te fia tala noa I le reitai au, o le tala anga atoa mo se lona wala awina ma lona whaama o ni e whaatau nuu folfolanga a le atua o lona nuu. Ai o ia o na o se au auna. A o Iesu Keriso, fa mai o ia o le alo lava o ia. Fa mai le fai puna e lima, na whaama o ni lava mo se lona ainga uma, o le au auna ia, ina ia moli mau o ia, I mea o le a tala ina mai. O le whaamaoni leo le afionga pa ia le atua uso ma tua whaafine a. I le whaamaoni o Mose I le tuai ma le taita ina lona nuu. Na whaamaoni Mose ina ia whaapea o na moli mau o ia, I mea o le a tala ina mai. Amen. O le winga o le whaiupu lea, o le tama whaile tu stala e tatai le manatu o le tangata whaitau, le tangata Israelu, a whaitau te whaamaoni le tulafono a Mose, tau te waaia le tulafono a Mose o le ata e tusilima ya Iesu Keriso. Praise the Lord. Amen. Pea tatou vavai, whamaile Ioane lima whai koe whasu ma leono upo Iesu, a wā ana o tau talitonu ya Mose, po ua o tau talitonu mai ya te aku. Peo le ngā luenga lea Mose na whai whamai, ina ia moli mau, whamaile tatou whai koe lima, ina ia moli mau o ia I mea ole a tala ina mai. O le ata a toa lava le whenga ina tuai ma folfolanga na tuina mai e Mose le nua le atua e tusi lima uma lava ya te ai, ya Iesu Keriso. Whamai le Eperu se fulu, alona mta whaipu mua mua, a wā o le tula fono, wa yai le ata o mea le lei ata li,
ai le o le matua tusa o ia mea. In Hebrews chapter 10 verse 1 it says, for the law having the shadow of the good things to come and not the very image of things. That Moses was faithful to the law. He was faithful in leading the people of God according to the laws of God. But it says there in verse 5, it says, and Moses indeed was faithful in all his house as a servant for a testimony of the things which to come. Amen. The author is trying to draw the attention of the reader that if you were to abide by the laws of Moses, you will see clearly that it points to the direction of the Jesus Christ of the Bible. Amen? Amen. That makes sense to our hearts. Mana malama i o le upo le atua. Lona winga, lela fa mai fai koe lima, na fa maoni Mose ina ia moni mau o ia i mea o le atala ina mai. Ai fa mai o le winga e silisili ese a Iesu ke riso ia Mose, ona o Mose o ia o le au auna, a o Iesu ke riso o ia o le halo. Fa mai le efeso na ta koe lua fai koe lua suma le lua, o tau foi, wati na e whaatasi o tau ia te ia, ele ananga, e whai maafio anga o le atua, o ia o le alo, o lana lava ainga, o ai lana ainga, o ai ainga o Iesu Keriso, a lana e kalesia, lana e kalesia lea, wa beai o ia maulu o le e kalesia. Lea wha mele e whesona e lua whai koe lusuma lua, wati na e whaatasi i tātou ia te ia, ele ananga, e whai maafio anga o le atua, e whai maona ainga. Whai rina le tātou mta upu le whai unga lava le whai poe ono. Pe au mai e fo i ma le wha maalosi i a. Na lela o tātou i loa, okay, lela o i loa mo mauti noa o a o le tangata taritonu, e silisili Iesu ia Mose o no tofinga, o i o le apostolo ma le whai tarona sili. E silisili o ia Mose o na wana ngaluenga, o ia na fausia le fale, ele o ia o le fale au ia na fausia le fale, na saunia e le atua mea uma. Le fo lau tatu ilo, o ia o le alo i lona lava ainga, o le alo e pule i lona lava ainga. Ai wha mai le laina nai le whai unga le whai poe ono, wha mai o lona ainga i tātou, pe a whai tātou te tā ofi mau i le wha amalosi, ma le mita i le wha moe moe se ia o i le ngataanga. Uso matu whawhine, o lo whapea fo i ona tusi mai le tusi tala i a tātou le tai aoni ni. A whaila o tātou i loa, okay then, o Mose o le au auna, a o Iesu o le alo e pule i lona lava ainga, e whamai le whai ungo le whai pule na o lona ainga i tātou, pe a whai tātou te tāofi mau. E loa le tangata kerisiano, pe a whai o oio le tangata alu-alu tangata tu mau, pe a whai o oio le tangata te tāofi mau lo whaatua-tua. Pe na amata le tatou mta upu le tai aure nei, tau lai le tatou wakai, nā mawhauwhau ia Iesu Keriso, ono sai. Tau pe o le tangata fita. A wha mai le whai ungo le tatou mta upu, lera wa tatou iloa, o Iesu o i o le alo e pule lona a inga. Wha mai o lona a inga fo i tatou, pe a whai. So, o lo tu mai le wha whesili. O lona a inga i tatou, pe a whai tatou te tu mau. Pe a, e wha pe whio nei lo o le tangata whaolaina. E te ilo le nei lawa le tangata whaolaina, i lona soifua tu mau. I lona soifua tu mau i le alei. E te mi sasi ei. E te mi ana sala i tātou. Le lai wha meile Ioane a whai fui tātou te whaali a tātou on sala, e wha maoni o ia, e wha maangalo ai, a tātou a mio le tonu uma lava. So e ele te mi sasi ele savali a tangata. A o tangata tu mau, tangata le pa u toi tu. Praise the Lord. Le se sena na o tātou, tangata talitonu ma tangata laulangi. Tangata laulangi, tangata le talitonu. O tangata e le I whaolaina. O tangata o loo whaapoli ni nia pēno na loto. Ai peo le lui e whaiwina le tātou mta uku le tai au le nei. O lona a inga I tātou, pe a whai tātou te tāwhi mau.
Amen. Praise the Lord. Lo ia le whaafesili le lua koranito. Lua koranito ono mtako spuma le tolu. Whai pue lima. Ele whai unga o le tusia le apostolo i le kalesia le koranito. Whamai le fesili po le mau a Paulo i le e kalesia lea e winga i le whaolatanga lea walato maua. Whamai Paulo, i nā tofo ia o tau, iate o tau, po ua o tau i le whaatua. I nā sue ifo ia iate o tau, pē tau te leiloa ea o tau loto, wai to tonu iate o tau, o Iesu Keriso, pe a whai ua le pe pelo o tau. O le matau tia i o le lui leo lo ta tia mai, e le apostolo a Paulo le tai au le ni la. Sili foi la. E ma fai foi no sili oi ia te oi. Fai foi no sili ia o ia te. Fa mele fe sili. Ina tofo ia o to, po ua o to i le fa atua. Ina sue I fo ia te o to. Pe to te leiloa ea o to loto. Wai to tonu ia te o to. Iesu Keriso. Fa le fe sili le na uso. Ma tu fa fini. A whai o Iesu Keriso le alo e pule I lona ainga. Pe a whai o I tātou foi o lona ainga. I tātou tāwhi maua. Amen. And 2 Corinthians chapter 13, in the ending of Paul's letter to this church, he asks a very similar question. Because in verse 6 this morning it says that Christ is greater than Moses, because Moses was just a servant, but Christ is a son. And he's a son over his house. Who's his house? We are his house, right? We are his church. We are the living stones that make up his church. But he says, therefore, if we are his house, it says whose house we are if we hold fast the confidence. Again, it's a challenge for you as a believer. And in 2 Corinthians chapter 13, verse 5, Paul challenges the church there. He says, examine yourselves. We need to learn how to examine us. Not to examine others. Paul says, examine yourself. It says, examine yourselves as to whether are you in the faith. Ask yourself, am I a believer? Ask yourself, have I truly confessed and repented of my ways and turned and put my faith in Jesus Christ? Paul says there, test yourselves. That's a different strength. Not only to examine yourself, and then test yourself. How do you test yourself? Test whether or not you are of the faith. It says, test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? O le alo I pule I lona lava ainga I oi ma amene o matato wa ai fa mai fa I fa ipu o lona ainga lai tato pe a fai tato te taofi ma le fa amalo si ma le mita I le fa moe se ia o I le mata ana uso tu fa finga le fionga pa ia le na le tua le ne tai au le la o tato I lo silisili ese Iesu I lo Mose. Praise the Lord. Ese I ona tofinga silisili ese I ona ngaruenga le la fa winga tato mta aku fa apea silisili ese I lona persona o Mose wana o se au ona au Iesu o ia o le alo e pule I lona lava aina o lona aina I tato pe a fai tato tea tau fi mau mana I la sili na le mulua koranito tofo ifo oi ia te oi sue ifo oi ia te oi po e iai ma e whaatuatua ia Iesu Keriso a fai I oelo loto. Praise the Lord. A fai lo whaasilingia lo loto o le au ngani ma le lui ma le whaamalosi I le nitai au talia Iesu. Amen. I liu ese me lo olanga ala lianga anga sala ai liu mai I le whaola e le sui ale wala au. Praise the Lord. Amen. It's the same call. Over 2,000 years the Bible was written, but the call hasn't changed. Praise the Lord. Yeah. That there Amen. is salvation in only one name, and that name
is the name of Jesus Christ. Praise the Lord. Thank you, Amen. Bye. Yeah. Tato tūlai mai. Whaimina tato launga te talo whaatasi e tato ainga. Whaawao mai pole nei te talo. Ia ole te talo lama ne e whaamalosia I tato umai ala I lana whionga. Ia tato te talo. Whaftai te mā. Lo wanga lelei. Lo whaamaoni. Lau upu lea. O whaalongo. Ua lui tau ina ia. Na ia o tofo au ia te au. Sue ifo au ia te au. Po o iai ile whaatua. Tamā. Whaafetai tele. Mō lo alofa mai. Ia te au. Le awina mai o lo walo. Na maliu. Na tanumia. Na toe tū mai. Ile asotolu. Wa o tali tonu. Wa o whaatuatua. Wa wha mā ngaloina. Fo ile vi ina ia te oe. I mea uma. O e whaia. Amen. Father, we thank you so much as we hear from the author of Hebrews and as the Holy Spirit inspires men to write these words, and as we consider ourselves, as believers, that we must continue to focus and consider Jesus Christ, who was greater than Moses in office and work and in person. And so, Lord, we are so grateful. But Father, that we are also challenged by your word, that we must test, that we must examine ourselves to see if we are in the faith. And so, Lord, we thank you for your salvation. We thank you that when we repent of our ways, when we repent of our sin, that we turn and put our faith in Jesus Christ. That even as believers, that when we do sin, that we can come back to you, that you will faithfully forgive us of all our wrongdoing. So blessed be the name of the Lord, now until forevermore. In Jesus' name, amen and amen. Amunga tere lea tua, tato lalo mai lalo, paptai, swapa Iesu. Amen. Bye. Aloha.